U svečanom salonu gradskog zdanja danas je uručena povelja kulture koju tradicionalno organizuje Kulturno-prosvetna zajednica Požarevca. U gradskom zdanju u Požarevcu danas su dodeljene povelje kulture koje tradicionalno dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Požarevac, a prisutnima se obratio njen predsjednik Zoran Marić koji je naveo da svih 13 ovogodišnjih kandidata zaslužuju nagradu i da je komisija od 12 članova imala zaista težak zadatak pri izboru. Kulturno-prosvetna zajednica postoji već oko pola veka i kroz taj dugi period prošla je kroz mnoge uspone i padove. Danas je ona udruženje ljudi koji svojim nesebičnim volonterskim zalaganjem za kulturu, naročito radeći sa mladima, daju značajan doprinos u vremenu kad se gotovo svaka aktivnost gleda kroz novac, kroz ličnu promociju i slično. Rukovodstvo zajedno sa predsjedništvom i nadzornim odborom, kao i brojnim članstvom u ovom posljednjem periodu, naročito se zalaže za javnost u radu, za transparentnu saradnju sa verom da kad nas je više i kada smo zajedno, da smo i jači. Ove dobitnike izabrali smo među 13 predloženih. Izbor je činio 12-člani žiri koji je na glasačkim listićima odabrao uži krug kandidata, pa su predsjedništvo i nadzorni odbor pojedinačnim glasanjem putem opet glasačkih listića donijeli konačnu odluku. Mislimo da je to način kada preko 20 ljudi glasanjem i potpisom iskaže svoje mišljenje da dođemo do najpravednijeg izbora. Većina onih koji su predloženi svakako zaslužuju ovu nagradu, ali je nisu mogli dobiti ovom prilikom jer je broj nagrada ograničen. Predsjednik Skupštine grada Požarevca istakao je značaj organizovanja kulturnih događaja u gradu i naveo da će grad uvek podržavati kulturna dešavanja kao i ljude koji se bave razvojem kulture. Kultura je jedan od najbitnijih segmenata našeg društva i mogu da kažem da kulturu treba negovati i čuvati, što lokalna samouprava svakako i čini. U interesu grada Požarevca je da postoji što više izložbi, koncerata, manifestacija, festivala i ostalih kulturnih događaja i nadam se da će ih i sve više i više biti. Želim da vam poželim da nastavite sa ovakvim radom i ujedno čestitam ovogodišnjim dobitnicima. Ove godine dobitnicima povelje kulture proglašeni su Marta Blagojević, profesor solo pevanja u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Požarevcu, Dejan Milošević, glumac amater, član pozorišta Milivoje Živanović iz Požarevca, Kastelum iz Kostolca i Branislav Nušić iz Malog Crnića, Vladica Vinkić, autor velikog broja priča i tekstova o kulturi, i Margareta Sekulović, direktorka osnovne škole Sveti Sava i pokretač školskog časopisa. U kategoriji ustanova ove godine nagrade su dodeljene Kulturno-umetničkom društvu Sveta Petka iz Petke, koje narodnu tradiciju i kulturu čuva punih 60 godina, i Politehničkoj školi, čija je dramska sekcija uveliko prevazišla školske okvire. Nagrade im je uručio član gradskog veća grada Požarevca Dejan Krstić. Nakon uručenja izveden je prigodan umetnički program koji su pripremili profesori i učenici muzičke škole u Požarevcu.